Dobrodošli malomnici, danas započinjem novi serijal. Činjenica broj 1. Ako nemate djece, velika je šansa da nećete imati ni unuke. Činjenica broj 2. Čak 100% ljudi koji su umrli na Titaniku nisu više živi. Činjenica broj 3. Čak 100% morske vode je mokro. Činjenica broj 4. Hiljadu 984. godine jedan jelen je srao, i iz njega je izašlo govno. Činjenica broj 5. Zlatan Ibrahimović zapravo nije napravljen od zlata. I to je to, burazi, vidimo se.